Halo guys, selamat sore semua. Halo, pakai HP apa kak? Pakai apa ya ini? Ada pakai HP-HPan kok. Apa sih? Oke, ayo untuk kalian yang pengen mabar, silahkan di like dulu. Minta like-nya dulu ya guys. Yang minta like-nya, yang udah nge-like, makasih. Ayo guys di like dulu. Yo adek-adek di like dulu adek-adek. Adek-adek bocil-bocil yang lagi abis mandi kan sore. Aku telat ya live-nya. Mm, mm, mm. Ayo di like dulu. Imran jangan spam ya Imran. Jangan spam. Kak ayo, ayo apa? Mabar. Like dulu tapi. Ayo like dulu, udah pada like belum nih? 20 orang lagi like sampai 100 baru kita mabar. Aku akan share tim code. Oh ya, ada yang baru gak sih kemarin? Kan tadi kan pas aku lagi baru mulai ada inian guys. Bundle baru gitu loh. Lucu banget tahu bandelnya. Nelan gak oong. Lucu banget bandelnya deh. Pokoknya dia cewek gitu, bandel bajunya gitu guys. Coba kita lihat di Look Royal. Look Royal nggak ya kira-kira? Oh ini. Wow. Keren ya. Baju apa ini? Baju tidur ceritanya. Baju apa ini? Mirip-mirip kayak kayak Hokage ya guys. Hokagean. Wah ini apa ini? XM8. Cetak cord yang kemarin ya. Ini bagus loh. Tapi nggak ada gratisannya. Udah like. Ayo, iya udah like. Makasih ya yang udah like. Ayo like lagi guys yang banyak. Ya ampun. Imran jangan spam ya Imran. Yang nggak kebaca nih chatnya nih yang lain. Jangan spam Imran. Imran bocil jangan spam ya adek-adek. Gak kebaca chatnya yang lain nih jadinya kan. Pakai HP ini.
Ayo guys. 9 orang like lagi. 9 like lagi. Ayo kita mabar. Tim code. Kita belum nih. Yang event itu mana ya? Oh ini ya. Ini yang ini nih guys, yang maksud aku. Bandar gratis menantimu. Wah, gratis guys. Gratis ternyata. Rambutnya kayak keren gitu loh guys. Itu anak ungu gitu kan. Buat yang ciwi-ciwi pasti demen ya kan. Gratis lagi ya kan. Kok sekarang banyak ya bandar-bandar gratis. Bandar-bandar gratisnya juga kayak bagus-bagus lagi. Ya kan guys. Udah 100 belum like-nya nih? Oh udah ya. Oke deh. Sekarang waktunya kita mabar ya. Apa ini kok BR sih? Kok BR tulisannya BR ranked? Oke, mungkin untuk ini ya ngebedain mana BR sama mana ranked sama kelas squad gitu kali ya. Oke, ini karena like udah 100. Aku akan nge-share tim code. Ayo pada nggak sabaran kan? Pasti bocil-bocil pada nggak sabaran ya kan? Sengaja nih aku lama-lamain pada emosi ya kan? Ya aku share tim code ya. Cariin aku bareta. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 08413007. Kakak kenapa Sule? Kak inget mode naik hunter nggak? Apa itu mode naik hunter? Oh, yang zombie-zombie itu ya Ice Bear. Yang zombie-zombie ya kan? Apa Satria jangan spam ya. Mana sih ini kok komennya nggak jalan sih, nyebelin deh. Cek, cek. Iya. Belum di open mic. Cek, cek. Apa? Kira dia membisu. Karena mau food Indonesia banyak yang gratisan. Oh gitu ya, Kirito. Kirito, arigato. Ya apa Kirito? Maaf nih Cok. Sorry, bontinya jadi nggak aktif tadi. Aduh, ngapa abang nggak bilang? Ya Relap, bang nih, relap. aduh aku jadi nggak ada bontinya nih, nanti kalau aku mati gimana? Aduh, salah abang pokoknya ya. Kalau kita mati, Gila. Laki-laki kan selalu salah. Woi Cok, ya. musuh Cok. Widih. Baritanya. Weh, ya ilah. Oke. Dulu aku hidupin ya, aku jangan mati dulu. Wow. Apa nih? Kok aku berjongkok sih? Itu ada yang baru turun tuh. Yang baru turun dia. Mana? Awas. Ini ah. Oh itu. Mundur aja dulu Kak. Aduh, dua-duanya kok nembakin aku sih. Perhatian dia. Tusun. Oh, Ya. Metong. dapat bondi jadi. Tusun.
Oke. Pada keluar sih. Aduh, pengen aku play lagi loh. Tadi Ayo kan main relock, lagi. Kak. Tadi kan relock makanya keluar. Oke. 09163007. Ini karena kasihan ya guys, ya. Mereka mainnya cuma sebentar ya kan. Ini ya guys, Pakai ganti tim code-nya. Ya, dan mata aku belum maghrib guys, dan lagi pula aku lagi datang bulan, makanya aku agak telat gitu ya live-nya. Kemana aja nggak live? Nggak kemana-kemana. Nggak tahu nggak pakai Tasdi. bundle Caroline lagi. Caroline. Kuat. Nggak pakai bundle Caroline lagi. 4 kali. Aku nggak pakai shotgun. Pakainya Baretta. Mana Bundle Joker Caroline lagi ya? lagi dong. Kemana ya? Nggak tahu aku. Caroline. Aku nggak pakai shotgun, pakainya Baretta. Blue John ke nih. Iya. Beb. Gas, bro. Oke. Iya, Akmaludin. Ada musuh dah. Emang kenapa jam 8 Nurmayanti? Ajar aku main MF, aku baru download guys. Masih slow hand nih. Slow hand. Ajarin. Ya mendingan gak usah main FF. Main ML guys. Main Barbie aja. Main pau. Bener nggak? Benar. Masih gampangan main Nya. FF daripada Po katanya tuh, ada yang komen. Di WA kejar aku. Weh, sinyalku kabur ah. Ah, kamu kabur dari rumah, Mitra. Kamu ada masalah apa kabur dari rumah? Pada musuh dekat aku. Widih. Ada musuh naik. Sabar nggak? Kenapa jadi suka Bareta, Kak? Karena Karena gampang. dia suka. Ya, Karena biar beda aja. tragedi. Weh, slow. Kita dulu ya. Aduh, aku lewat mana ini jalannya? Weh, Lewat kolong. ngapain? Imran Tuh. nih masih aja spam ya. Kamu suka aja spam, aku blokir permanen aja ya Imran ya. Weh, Imran Asbula, kamu aku blokir permanen aja ya. saya ngelek. Masih aja spam. Awas Kak, mundur aja Kak, di kanan dia. Oh, udah mati semua. Oke. Iya. Giliran mati sinyalnya bagus. Iya, ganti orang Ice Bear, jangan marah-marah atuh Ice Bear bocil. ini sore-sore banyak banget bocil nih. Bingung aku nih kalau ngatur bocil-bocil nih. Ada bandel. Bocil belum mandi. Ada bandel nggak mau nyimak.
Soalnya tadi mereka tuh di awal tusun guys, kasihan baru turun langsung mati. Jadi aku ulangin lagi. Kalian juga nggak mau kan kalau misalnya baru turun langsung mati terus aku terus ganti orang lagi kan kasihan ya kan. Ya nggak tahu nih. Mati lah aku kali ini. Jangan di reveal dulu. Kan di belakang masih ada musuh tuh. Aduh, aku yang jadi iniannya. Apa aku yang masih hidup guys? Apa nggak kalian aja yang hidup gitu kan? Kalau aku kan nggak apa-apa mati gitu kan? Aku bacain komen. 99 plus kak. Hah? 99 plus. Bocil minyak telur nih. Iya ini bocil minyak telur nih. Minyak batu. Makanya bubur saya relak. Ya kamu. Kok saya? Kamu lah. Main FF. Udah pensi ML-nya. Ya ada musuh di situ. Yang hidupin katanya. Ayo, Alan. Iya, siapakah yang kena? Yang kena. Aku sih sebenarnya aku Sini. barbarin aja ini. Kak Serdia apakah hidup? Aduh, nggak mati lagi. Ah, Ada global nggak, bro? nggak ada. Mati nih. Oh, enggak. Kamu nih udah mati, ngedoain aku mati. Aku kerepotan. Oh iya iya. Kenapa sih nyala begini? Ini video lama, video lama apaan? Ini live, bukan video lama. Kemarin kok nggak live Serga? Iya nih, kemarin aku nggak live. Ada problem. Oke, thank you. Ayo guys, siap-siap yang pengen mabar nih. Mana bocil-bocil? Siap-siap nih ya. Gue itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 45, 107. Siapa juang giveaway? Kok nggak bikin konten? Iya. Aku live terus soalnya pejuang jadi nggak sempat bikin konten. Lagi pula udah kayak apa ya? Udah susah nyari konten gitu. Apa belum sempet juga gitu nyari konten. Iya kak, seru banget kak. Hah? Kak, dulu lagi open member nggak kak? Kayaknya udah full. Ya. Mau join sih kak tadinya kak. Ya udah full deh kayaknya. Apaan ada info lagi kak? Info lagi kurang tahu. Sama Latifah tuh dia tahu. Mau IG-nya apa kak? Ini siapa aku? Ya, boleh kak. IG aku atau IG Latifah? Oh ya udah nanti ya bisa cari ya kak. Prank global sekali kak. Iya belum sempet nyari konten lagi nih. Ya yang mabar skip 3 game ya. Ini apa ganti-gantian kok orangnya, tenang aja. Challenge ML aja atau eksperimen di ML. Joker kemana kak? Ya.
Di ML. Nah, Joker nggak tahu di mana. Ini ada musuh itu di mana? Di bawah, di laut. Ih, kencang banget jalannya. Kamel kan udah jarak jauh nih. Kasian banget. Pada jarak jauh aku sabar. Kasian banget, Masih guys. dua ya. Kamel Pak, ini ada apa sih di Bareta nih, mau nggak? Boleh di mana? Di sini Kamel Pak. AVR. Andain Kamel Pak. Thank you. Kamel Pak. Aduh. Kalau kayak begini cara tuh gimana Kamel Pak? Pak. Apa? Apa? Help. Itu apa nomor 1 bokongin woi. Iya, woi, Ya, ini udah maju. bokongin. Ini depan gue. Nggak punya jarak dekat. Oh iya, Gua tadi itu. Musuhnya tadi tinggal 2 kan? Nggak tahu. Oh, ini dia. kan Dengar. Depan muka aku ternyata. Kamel Pak orang stay ini kah? Apa namanya? Kita ayam kah? Aku orang Bogor. Udah rata. Langsung mati kah dia? Udah. Ada baret lagi nggak? Kalau nggak kar gitu. ada WM tuh. Oh, boleh. Di mana AWM? Bunti ya? Ini aku tandain. Mana ya? Riri ya? Iya. Makasih ya Latifa udah bantuin aku. Maklum Latifa, bocil tuh susah dijelasin. Nggak nyimak. Baretan. Dah. Kayak sapol. Hai Helen. Cepet banget tangan orang-orang nih. Gas ML nanti malam ya ML-nya ya. Tadinya aku pengen ML tuh tadi. Cuman kayak udahlah epep aja dulu gitu kan, udah mau maghrib juga ya kan. Wah, ada musuh. Ada berapa Pak? Ada lagi temennya datang. Bentar. Ada 2. Ya nggak ada. Kan dia? Ada medkit ternyata. Belakang juga ada guys. Wah, ini ngapain? Ah! Nah, keren. Aku kira teman lah. Nah, miskin lagi guys. Di bangkai mobil tuh. Di rumah L ada nih Bang. Kamel Pak di rumah L Kak. Ya. Satu. Tinggal rumah L. Rumah L. Aduh ya guys, lagi war nih. Sabar guys. Apa ya? Makasih loh.
Ada. Ada. Wow. Gue inget ya. Sekarat dia tuh. Bentar aku bakung ya. Hampir dijeling dari belakang dia. Untung dia ini ya miskin ya. Aduh, aku nggak bisa kosong. Knock 1. Tolong. Ada medkit gak kak? Udah lah, mati aku. Hidupin aja ya. Hidupin dulu aja tuh si Riri. Kalau di shop. Pet shop. Nggak ada koin, tinggal lupa. Bentar deh. Ya Allah. Ada aku opek dulu ya. Ya. Epep sih bang. Ih, nomor 1 namanya. Rame ya. Nickname tidak pantas, laporin yuk. Ya. Nggak boleh begitu kak. Kita Nggak boleh begitu kita kak. blok aja yuk. Kita report. Nggak boleh begitu sih kak. Jangan woi, jangan. Satu-satu. Pakailah namamu walaupun namamu Sumanto ya kan, pakailah. Wah, dikit lagi. Tapi kalau Aku cosplay Caroline lagi. Kalian pada ini apa ya? Cosplay Caroline terus. Emangnya aku cocok apa guys cosplay Caroline? Bukannya nggak jelas ya. Kadang dibilang cocok Caroline, dibilang cocok Kelly. Apa Sylvie? Aku pakai grafik smooth Kak Sergia, soalnya grafik smooth kan bikin sakit mata. Ih, parah banget. Muhammad Reza ngatain FF. Aku tahulah FF nih apa dibilang burik ya kan, tapi walaupun dia semut dia nih bagus grafiknya guys. Janganlah ngatain FF. FF tuh game nomor 1 di Play Store. Kamu nggak mau kan nanti kamu dibully sama bocil-bocil FF? Berhati-hati ya guys dengan bocil FF guys, sangat ganas. kak izin open dulu ya kak. Lagi maghrib. Ya, boleh ikut kakak, boleh Doni, siapapun boleh ikut ya. Nggak ada persyaratan mabarado juga, yang penting bisa main ranked gitu aja. Shotgun muzzle. Baru tahu aku ada gituan. Shootingannya jelek. Hmm. Nanti bocil web marah. Yoi. Cepat kah meninggoy biar aku bisa ikut. Kamu nih Satria. Iya nih, aku gak meninggoy juga nih. Sabar. Ini aku cepet kok meninggoynya. Kalau nggak mau add nggak apa-apa. Nggak mau add, fans aku full. Tuh guys, add tuh ML FF dia guys. Kasihan nggak ada teman mabarnya.
Biar kalian ada teman mabarnya juga kan. Kan pasti gara-gara pengen kasih harga meninggoy di game sama berarti. Pasti pas aku udah kenal kalian pada seneng kan. Tapi bagus lah guys kalau kalian pengen aku cepat-cepat meninggoy kan. Terus biar bisa mabar daripada kalian pengen cepat-cepat aku meninggoy terus kalian kata-katain aku gitu kan. Itu ngajak viewers aku itu nggak pada sombong-sombong ya kan. Biasanya kalau orang lain tuh ya streamer lain tuh kalau mati gitu kan pasti dikata-katain mampus mati, dasar kau noob, bla 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 gitu kan. Kalau aku live viewers aku malah pada seneng aku mati biar bisa mabar ya kan. Aku malah bersyukur. Sekompat nih. Mana skop 4 boleh tuh. Nih. Hey. Ih, Imran, akhirnya kamu udah nggak ini lagi ya. Udah nggak spam lagi ya Imran. Kamu sudah bertaubat ya Imran. Tadi kamu tuh hampir diblokir tahu Imran. Lupa sama aku ya kakak. Yang mana Riris? Kamu aja jarang nonton. Gimana mau ingat? Semua tip dari aku. Kalau mau ikut mabar kena fast hand untuk tip mabar code-nya. Oh, ada tips tugas dari Pian biar bisa ikut cepat masuk mabar gitu kan. Salam dari anak Medan. Wah, orang Medan kamu. Oke, salam kenal ya, anak Medan. Wah, ada orang nge-lag guys. Ada orang nge-lag guys. Ye, aku ngebunuh orang nge-lag guys. Mantap. Hebat kan aku? Memang. Kalian tuh nggak bakal bisa guys kayak aku guys. Cuman aku doang yang bisa ngebunuh orang nge-lag. Ih, golongannya banyak. Ada musuhnya nggak? Enggak. Ada kemana nih orangnya nih? Oh, udah tinggal berapa? 3. Sebenarnya masukin kode itu bukan dari fast handnya sih guys. Ini tips dari aku sendiri lagi dari streamer sendiri. Kalau dari aku sendiri kan aku udah tahu kan pasti cara masuknya itu. Itu bukan dari waktunya, dari cepet-cepetnya itu guys, tapi dari delay-nya. Delay live aku guys. Jadi delay aku itu kalau aku hitung sekitar 5 atau 3 atau 5 detik gitu. Aku nggak tahu pokoknya sekitar 5 detikan lah gitu. Tuh guys. Ada AWM males. Aja pakai deh AWM deh. Es kepalku 16. Wih mantap. Tapi nggak mantap deh, aku nggak dikasih. Aku kosong woi. Nggak ada es kepal. Di sini ya dia. Iya. Iya. Ye. Iye. Sini woi. Gak usah. Oh, tinggal 1. Grafik kok semut. Ini dikatain guys, grafik epep dikatain guys sama si Muammar guys. Parah banget dia ngatain epep guys. Salam dari Jayapura, Papua. Salam juga.
Dari legend yang sebenarnya legend. Mobile Legend. Mobile Legend. Salam kabar Bang Joker. Iya, Syaputra. Yamete. Apa Yamete, Yamete? Oke, thank you. Skip 3 game dulu ya. Em, itu ya. Maghrib ya di tempat kalian ya. Oke, kalau gitu aku istirahat dulu, guys. Aku istirahat dulu, guys. Menunggu kalian pada sholat. Aku lagi halangan. Oke. 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 Belum tahu deh itu ceria kalau bocil epep ngamuk hancur itu gedung-gedung. Betul sekali. Kayak dawang aja mirip kok. Dawang. Kamu suka banget ya sama dawang. Pasti kamu adalah laki-laki buaya penyuka dawang. Karena aku itu apa sih guys yang cewek yang rambut pirang itu? Lupa ah. The Real Legend yang sebenarnya Legend Mobile Legend Abdul. Kak. Apa Imron bikin tim code-nya kakak? Tim code? Oh, kamu pengen tim code ya? Tapi aku mau istirahat dulu soalnya kan maghrib ya kan nunggu kalian yang tadi pada bilang mau sholat ya kan. Kamu nih Rofik masih bocil kayak begitu kelakuannya. Rofik masih bocil kelakuannya. Kalau nggak bisa asli aja kak asli. Ya asli ya. Aku datang lagi. Hai Rehan bocil. Pasti kamu bocil kan masih kecil ya kan. Aku punya adik nama adik aku Rehan juga tahu. Kalau manggilnya Eang. Pasti kamu panggil Eang kan, ya kan? Pasti kamu dipanggil sama kakak-kakak kamu dipanggil Eang ya kan? Nah, adik aku juga namanya Reihan. Dipanggilnya Eang. Iya, tadi aku pengen beli dulu, udah dibelakang duluan ya, udah nggak apa. Kak, kok belum elite pass? Iyalah karena aku GG. Apa Lydia? Kemana Bang Joker? Nggak tahu Lydia kemana dia tuh. Bocil yang udah kuliah. Udah kuliah. Salam kenal juga Laras, Larasati. Larasati, aku Larasati. Ampun Mister Mod. Kem- Ayo lo Rofik. Awas kamu Rofik. Ribut kamu tuh. Semut enak kak, nggak bisa lihat orang emot. Iya apa? Iya apa Esbir serius? Emang semut nggak bisa lihat orang emot apa? Gak apa-apa ya kan semut. Jangan lihat dari semut ya guys, tapi dari skinnya guys. Tereng teng teng jedak jeduk jedak jeduk kayak ini. Ya, anak TikTok. Jangan dilihat dari grafik guys, tapi dilihat dari skinnya. Apalah Larasati? Jangan ganti-ganti nama aku kak, mesti potong kambing. Oh gitu ya Larasati. Ih, enak lah kalau potong kambing nanti dapat daging kambing. Kakak udah makan kak? Udah sih tadi pagi tapi sekarang aku lapar lagi. Lapar banget aku. Aku sayang kamu Sergia. Ih Reza kamu masih bocil udah sayang-sayangan.
Banyak bocil-bocil gatal nih. TC Kak, kamu mau TC? Kalian sambil like lah. Sambil like lah. Aku sayang kamu, Sergi. Kamu Risa bocil, kamu tuh masih kecil udah sayang-sayangan. Aku nggak ada temen. Nggak ada teman. Ada tuh Imron, ya kan? Cocok kalian tuh Imran dan Imron. Gak main Kak, nungguin maghrib ya kan pada sholat. Aku lagi datang bulan guys. Di halangan. Makasih Lydia, Lydia kamu juga cantik. Love you Juvensa. Udah like Kak, makasih Dela. Dela gemoy, Dela nih selalu ada, sumpah. Dela nih ada terus dia. Ampun. Kamu gak ngaji Dela? Dia tuh nggak di epep, nggak di ML, ada dia tuh. Kagum aku tuh sama dia. Umurku udah 26 Sergia, bukan bocil. Oh, tapi kalau main epep katanya dibilang bocil. Bocil Lisa udah nggak main lagi, Kak. Lisa, mari kita lihat. Lisa ya, mana ya Lisa? Ini deh kayaknya Lisa tuh. Ini deh. Iya, RF Lisa dia tuh keluar gas itu terus juga aku jarang on. Pun juga kan nggak live di Boyah. Apa itu live di Boyah? Aku maunya live ML. Halo Samsudin. Kak, inget mau udah naik hunter nggak? Iya yang zombie itu kan. Udah ya guys, aku ini dulu ya. Istirahat dulu. Oh, mau istirahat dulu, makan dulu. Oke, nanti aku akan balik lagi.
Invincible.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Let the light shine through.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you,
Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Feel me like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat.
Coming like a hell. Like a Hellcat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul.
changes. Life. Life. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Said I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want. Shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting. Yeah, shooting shots.
bars. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far. Get to bronze.
my way back to you, till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Until you find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. I can't regret leaving you alone until you find your way back home.
Come in. I could seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when you're answering to God. You can call me killer as you look into my eyes. Nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away.
to hit